ikipe ya Rayon Sport y'abagore ubu nigezweho niyo iri kuvugwa mu itangazamakuru, haba muri itangazamakuru ryandika, irivuga, irikora kuri radio, byose niryo riri kuvugwa. Iyi kipe ya Rayon Sport y'abagore nyuma yuko ikuyemo ikipe yitwa Kampala Queen, ni ikipe yo muri Uganda, ku munsi w'ejo bayitsinda penalite enye kuri eshatu. Iyo match niko yarangiye, abantu benshi bagenda bavuga bati iyi kipe ya Rayon Sport igomba kwitabwaho y'abagore. Iyi kipe y'abagore Minister wa Sport nawe yagize icyo avuga ati mutahukana icyo gikombe kandi tubari inyuma rwose. Uwo bita Shema Fabrice, uyu ni president wa Ferwafa, yavuze ati ngewe nkizeho miliyoni 2.5, nabo bafatanyije kuyobora Ferwafa Excom batanga miliyoni 2.5, zose hamwe ziba miliyoni 5. Bose bavuga bati ikipe turayishyigikiye, tuyiri inyuma, itegereje gukina finali. Rero ikipe bazakina nayo irategerejwe kuko yo iri buze gukina umukino wa demi finali uyu munsi. Ndaza no kubabwira kuri shampiyona y'u Rwanda, ikipe ya Rayon Sport ubwo yatsindaga Kiyovu Sport ibitego 2-0. Ikipe ukuntu zagiye zitsindana, nk'ikipe ya AS Kigali ku munsi w'ejo yakubiswe n'ikipe y'Amagaju ibitego 2-0, naho ikipe ya Mukura iza gutsinda igitego 1-0 itsinda ikipe ya Musanze. Byose turagenda tubigarukaho tubicanemo ikipe zose kuntu zagiye zitsindana, ariko n'ibirori byagiye biranga iyi shampiyona y'u Rwanda byagiye bigenda gute, turaza kugenda tubigarukaho cyane cyane udushya twabaye kuri match ya Rayon Sport n'ikipe ya Kiyovu Sport, n'ikipe ya Gasogi aho yaje kunganya ubusa n'ikipe ya Etincelle. Turagenda tubigarukaho nkaho Police FC yaje gutsinda ibitego 2 ku gitego 1, ibitego 2 byose byatsinzwe n'umukinnyi bamwita Byiringiro Rage. Byose tugiye kugenda tubicanamo, ariko urebe ko ukunda ikiganiro cyacu. Niba warakoze like ni byiza cyane, niba warakoze subscribe ni byiza cyane, turagushimira cyane. Ubundi kireke kirangire, ibindi bya share n'ibindi byose YouTube irabyikorera, ntago ari ngombwa rwose ngo ubikorere. Reka duhite tuzamukana rero, ubwire ko ikipe y'abagore ya Rayon Sport iri kugenda ibica hara mu gihugu cya Kenya, iri kugenda itsinda amakipe. Ubu yageze kuri finali, ahitegereje indi kipe bizahura. Nyuma yo kugera kuri finali yahise ikorera amafaranga, Sekafa yashyizeho amafaranga nagenewe ikipe yose yageze kuri finali itaratwara igikombe. Iyi kipe rero yakoreye amafaranga agera kuri miliyoni 360, aho asaga gato rwose. Iyi kipe yamaze kubiyabika, nikina uyu mukino wa finali nayo harandi mafaranga ziyongera, ariko ayo bamaze kuba bayashyira mu mifuka yabo, bavuga ati aya mafaranga n'ubundi twayakoreye byamaze kuba birangira. Wo bita Rwaka Claude ni utoza iyi kipe, nabonaga bamwishimira rwose, hari aho bari muri Kenya bavuga ati kuri uyu munsi wanagizeho isabukuru, ukabana waduhaye ibyishimo udufasha gutsinda iyi kipe yitwa Kampala Queen, ikipe yo muri Uganda. Bagenda bayitsinda kuri penalite, bayitsinze penalite nyuma yuko umukino urangiye bagashyiraho n'iminota y'inyongera, yabindi twita prolongation. Bashyizeho iyo minota, match irangira n'ubundi ari ubusa. Bageze kuri penalite, n'ubundi iyi kipe ya Rayon Sport Women Football Club itsinda ibitego penalite 4 kuri 3 z'ikipe Kampala Queens, niyo bitego bagiye babatsinda. Turagenda tubibona bose bagenda baserebura, bazamuka, bagenda bavuga bati twimanye u Rwanda. Abakobwa ubwo ikipe ya PLFC byayinaniraga, ikaba yagarutse i Kigali gukina shampiyona, ariko iyi kipe y'abagore muri Sekafa yo ikomeje kugenda ibikora neza cyane. Twabonye usibye Minister wagiye avuga ati, Minister wa Sport avuga ati aba bakobwa tubari inyuma, mugende mubikora rwose, iki gikombe mugitahukane, mukizane mu Rwanda, nacyo turagikeneye. Twabonye uwo bita Shema Fabrice Ngoga, uyu ni president wa Ferwafa mushya, yagiye avuga ati miliyoni 2.5 nzishyizeho ni za prime kuri aba bakobwa. Noneho nabo bafatanyije babita Excom, bari abafatanyije kuyobora Ferwafa, baravuga ati natwe twishyize hamwe dushyizeho miliyoni zindi 2.5 ziba miliyoni 5. Ati iyi ni prime bagomba guhita bafata, nta kibazo rwose.
mbere yuko bakina finali bayakoreye aya ngaya, ntago ari ngombwa ngo batsinde kuri finali, aya bahise bayakorera. Nibatwara kino gikombe cya Sekafa iki bagiye gukinira finali, bazahita bahagararira ibi bihugu bya Sekafa mu mikino ya Champions League. Babanza gukina Sekafa kugira ngo amakipe agabanuke, noneho ababitwaye, ni ukuvuga ikipe ibitwaye mwaka karere izagitwara kino gikombe izahita ihagararira muri Champions League iki gice cya Sekafa cyose. Ni ukuvuga rero ikipe yamaze kuba ibibikorera, itegereje gukina uyu mukino wa finali, nabyo igahita ibitsindira. Iyi kipe rero nyuma ya Rayon Sport gutsinda Kampala Queens, Rayon Sport irahita ibona amafaranga ni miliyoni 362,500 niyo aya mafaranga yo bamaze kuba bayatsindira. Bahise rwose bayabona. Tadeo yarahise ababwira ati aya mafaranga nimuyabona muzaba murangije sezo yanyu, amafaranga ya sezo ntimuzigera mugira ikibazo cy'imishahara ngo murategereza ko abagabo baza guhembwa ngo namwe muhembwe, ibyo byo ntibikiriho. Tadeo yemera abakinnyi miliyoni 3. Uwo ni perezida wa Rayon Sport, arababwira ati prime yanyu ya miliyoni 3 ejo irabageraho. Aha ni nyuma yuko bamaze gutsinda iyi Kampala Queens, bavuga bati aya mafaranga yanyu murahita muyabona neza cyane, ntago ari ngombwa ko mutegereza. Ati aya mafaranga ku munsi w'ejo azaba yabagezeho miliyoni 3, nawe yamaze kuba azemera. Iyo ni ikipe y'abagore rero ikomeje kubikora, igenda itsinda amakipe, aho iri gukinira muri Kenya muri Sekafa Kagame Cup. Bagenda bavuga bati twimanye u Rwanda, twabikoze nubwo ikipe z'abagabo byazinaniye. Ati twe tugeze kuri finali n'igikombe birashoboka ko twagitwara. Nguko uko bihagaze, nguko uko bimeze. Iyi kipe ya Rayon Sport Women Football Club yagiye ibikora neza cyane. Mpite nirukanka ku munsi wa shampiyona y'u Rwanda yatangiraga iciciro cya mbere mu bagabo, ubwo ikipe zatangiraga zikina hari ku munsi wa kuwa gatanu, nibwo yatangira. Ku munsi wa kuwa gatanu ikipe ya Gorira yatsindaga ikipe ya Muhanga, yitsinze ibitego 2-0. Muhanga yaje kuba itsindwa n'ikipe ya Gorira ibitego 2-0. Bukeye bwaho nibwo ikipe ya Rayon Sport yakinaga. Rayon Sport yaje kuba itsinda ikipe ya Kiyovu Sport. Kiyovu Sport yaratsinzwe, itsindwa ibitego Kiyovu Sport yatsinzwe na Rayon Sport ibitego 2-0 by'uyu musore w'umurundi bamwita Ndikumana Asumani. Agenda avuga ati ngenda tangaza, ngende mbwira abanyarwanda ko gutsinda ibitego byinshi niko kubona amafaranga muri Rayon Sport. Ati nzagomeza kugenda mbitsinda kugira ngo mbone amafaranga menshi. Umukinnyi yagiye abitangaza rwose avuga ati ngendaje nsindi ibitego byinshi n'amafaranga nyabone hano muri Rayon Sport ndi. Byagendaga niko byagendaga bivugwa rwose, agenda bitsinda, agenda anatangaza avuga ati ngendaje mbitsinde ubundi ari nako mbona amafaranga menshi. Ikipe ya AS Kigali yahise kubitwa n'amagaju. Ku munsi w'ejo amagaju yaje kuba atsinda AS Kigali ku munota wa 45 uwo bita Rashidi Mpambu. Uwo nguwo ni Rashidi w'amagaju wa umunyamahanga, yahise atsinda igitego ku munota 45. Ku munota 75 witwa Ntirushwa Aime aza kwishyura igitego kimwe. Iki gitego ku munota 75. Ku munota wa 83 wo bita Habineza Alphonse mu ikipe y'amagaju abashyiriramo ikindi gitego. Ikipe y'amagaju iyatahukana amanota 3 yose y'imbumbe, itsinze ikipe ya AS Kigali. Ibyo nibyo nagenda nkubwira. Nk'ikipe ya Bugesera yari yatsinze Gicumbi ku munsi wo kuwa gatandatu. Etenseri yanganyije 1-1 na Gasogi. Bugesera yatsinze igitego 1-0 Gicumbi. Mukura itsinda ikipe ya Musanze igitego 1-0. Police FC nabibabwiye ko yatsinze Rutsiro ibitego 2-0 bya Byiringiro Rage, byose agenda bitsinda. Ikipe ya Kiyovu Sport byo nabyo nabikubwiye ko yatsinzwe na Rayon Sport hari kuwa gatandatu, yitsinda ibitego 2-0.
ikipe ya AS Kigali nibyo nakubwiraga mu kanya yagiye itsinda ikipe yatsinzwe n'amagaju ibitego 2-1. Umukino wasubitswe n'umukino w'ikipe ya APR FC na Marine uteganyijwe kuba nyuma yuko APR FC ivuye muri Sekafa. Ateganyije ko uyu mukino bawushakira itariki nawo ugakinwa, wari warabaye ikirarane kubera ya APR FC yari iri mu iyi mikino, gusa yamaze kubisezererwa. Ibyo byo twagenda tubikubwira, itegereje ko indi mikino bayipangira itariki nayo igakina uno mukino warusigaye. Ibyo nibyo twagenda tubabwira muri shampiyona y'u Rwanda. Ikindi twagenda tubabwira tugeze i Burayi, twagenda tubabwira nuko shampiyona cyane cyane y'Ubwongereza yagiye irangira. Shampiyona y'Ubwongereza kuri iyi weekend nayo yarabaye, nkaho Arsenal hari kuwa gatandatu yatsinze ibitego 3-0 ikipe ya Nottingham Forest. Ikipe ya Burnley itsinda Brighton ibitego 2-1. West Ham itsinda igitego 1-0 bwa Wolves. Everton inganya 0-0 na Aston Villa. Crystal Palace n'ikipe ya Sunderland byanganyije 0-0. Fulham na Leeds United, Fulham yatsinze igitego 1-0 Leeds United. West Ham yabonye umutuku hakiri kare cyane itsindwa na Tottenham ibitego 3-0. Ikipe ya Bradford yanganyije n'ikipe ya Chelsea. Chelsea yongeye gutakaza mu manota. Burnley na Liverpool, Burnley yabonye umutuku, Liverpool iyitsinda igitego 1-0. Man City yatsindaga ikipe ya Man U ku mugoroba rwose, yatsinze ibitego 3-0. Man idakozemo rwose, Man bayibwira bati genda wongere wikosore. Umutoza Amorim bagenda bamubwira bati genda uhindure byinshi kugira ngo ikipe yawe izihatane. Nguko uko bimeze mwibyo twagenda tubatangariza. Reka nsoreza aha. Iyi ni Panda TV Rwanda.